batata mbo tiba mama tukumini muthangu itolanda nga nsangu zetu zikizyunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo Tufotizaya ndeki mvuka kibabokilanga mulumputuvo coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois bunkufine CNCEIB disongirila kuzenga minti konda kunswa uleta ba mfumo baluyalu kirika imana maba wogedi tuka kintatu kikumie ya ngonda i septembre mvu mafuda mori bakomode zodi kirika kilumukina nde lukutakanu lukedi kuntu wala bamwangisi nsangu kuna lupangu lu Afrique du Sud ku mbansa imatadi ifunwani nde kutendula kibeni mboti makulu mabafyongo nini mudabdi mambo matarila minti kuna luki disongila kuna mayombi ku kizyunga ki Congo Central tufotizaya nde kimfuka kio ki coalition nationale contre l'exploitation illégale munkufi CNCEIB kirika bauba tomeni gani kibeni ma recommandation mafuandi sungula buba fotilanda mukusava sarila mukusavo kirika ntomosono goma mboti makala kuna ndambu yina yi luki Munangindu yikumatisa yokutoma siamisa kibeni kisalu kibantueni kuna territoire di Sekebanza muna district Bonsuluze Babokelenta mane district di Bas-Fleuve muna bisalu bi robina kerika ingowidin kangunsi Joachim Mavungu Ntsiku yani ugeni kibeni luyantuko go ugeni nswa mukusavo bisalu biyanti katuka ki intatu kikumi tatu ngona September invuma fuda mori makumori yezodi mukusande bayantika kibatabokila mulumputuvo nouvelle campagne d'encadrement de la jeunesse de Songrila ndengi yimpa ikutoma tala kibeni woku diatisa bantueni ye muna luveluna wo muna kintsuza kina kikuyantika dina campagne reka yompangi go ingoidi inkangu unti usodimina kuna Sekebanza Joachim Mavungu yani ugeni intomabilu una umpa ko kiburi miziki mimosi babokilanga vo rap kiburi yuna zinayani rap malonda pasi yani una yekibuka babokilanga vo arc-en-ciel muna kibuka kina tufuriza ande bantueni bena mumbela nkama zodi gonkinti tufoti zaende ulutidi kuna cité dikinza mvwete untwala administrateur du territoire Ferdinand Ndunga ye bamfumuliaka banka kankaka Tufotizaya ne ministre yutalanga mamu manzimbo ye utasala interimu matadila binkita bikunti Nicolas Kazadi usadisi mukinzori kikumi tatu ngona ye September infuma funda mori makomori ye zodi lancement yibisalu disongula ugeni luve mukisafo bisalu bikuyirika ntalo zibilongu ye ntalo yibisalu mu mambo matadila mavimpi manitu ku République démocratique du Congo diakolo ufatiza ande bilumbu biya bafati yirika make yemengi muntalolo yi projet yi décret yi ko bakila bilongo bimfunu ku République démocratique du Congo katuvila kana kune ministre Nicolas Kazadi tomeni lomba kibeni busande bakulu baba kerikuna bakala ye ngindu yikutoma landi la kibeni ntomosono yinkangu babukila mfutufu intérêt commun kundambu yi Organisation mondiale de la santé kuna dia katfezavo intwadisi yuna kuna mkumi jingibe yani zaisi kunkangu ne muna makuluma bakengi kuna kereka inkangu su lenda muko baka bilongo mboti yekubaka lusalusu lu mambo matarla mavipanitu mboti katuvila kana kudia kane kilandi ki ministre utalanga mama vimpi Veronique Kilumba yani bambwedi mbundu mudabdi manaka makulu go program yi saridi luyalo mudabdi mambo umana
mujamrimo matella tournoi préliminaire Afrique centrale fizane football club di bana bakentu tout puissant Mazembe Anglebe kumbu zodi kaburiri nsaka kerika yani nungini kumbu za zodi tufizane mukinzodi kikumi tatu ngonda September kerika demi final ba biburi binti kongu bibakentu ba budidi ye Sekus football club di nsi Chad kanti kerika bampangi babiburi banti kongu banungini umakongu ya munankatu tufizane baba turidi makongu mana ka jinga yani uturidi makongu modi dikisha uturidi kongu di mosi ye onde rumbu yani diaka uturidi kongu di mosi tufatizaya ne unansuka mbula insuka si kala Mazembe sikabula ye AS Awa Football Club de nsi ye Cameroon katuvila kanda kunebi kipi bio babula kala buna babula kala nde kerika nsi ye Kongu ununga mukongu di mosi ye yutula Kongu di na bosuluze yi ka jinga diaka utula diao saka zuzu bosuluze sisi buluka mukintanu kikubye samba nungone September enfu mafunda modi ye makumodi ye zodi yusu nunga kerika yani yusu wenda muna edition di zodi di Ligue des Champions kuna nti Maroc di sirikala tuka kilumuki makumatatu ngonda i Octobre ti kuna kilumuki 13 ngonda i Novembre enfu wotuna atondu mafwana kubeni kulubalo bakiliki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumuki huo